Pozdrav svima! U šahu zaista postoji mnogo tema na kojima treba raditi kako bi postali bolji šahista. Hvala svima na komentarima, dobio sam mnogo narudžbi od vas, ali molim vas za strpljenje, sve će doći na red. Današnja tema koju ćemo obraditi je izuzetno bitna. Ona će vam pomoći da bez problema dotučete svog protivnika. Zato se skoncentrišite i potrudite da zapamtite ove matne motive na kojima ćemo raditi. Na kraju videa ću vam postaviti nekoliko pozicija za vežbu. Vaša rešenja napišite u komentarima pa ćemo ih zajedno prodiskutovati. Prvi matni motiv se zove mat po otvorenoj liniji, izuzetno bitan motiv u kome učestvuju top i dama ili dva topa koji kontrolišu otvorenu liniju i forsirano matiraju protivničkog kralja. Ovo je pozicija iz partije odigrane 1900. godine između Emanuela Laskera i Meyera. Vidimo da Bailey kontroliše ovu otvorenu D liniju. Koristeći tu prednost, Emanuel Lasker je vrlo lako zaključio da će crni kralj biti matiran. I odigrao je potez top D8 šah. Kralj je prinuđen da dođe na 7. red. Recimo kralj G7 je odigran u partiji, sledi top D7. Dovođenje i drugog topa po toj liniji koju Bailey kontroliše. I sada crni, vidimo da ako bi otišao na polje H6, to bi bio momentalni mat. Zato je crni odigrao kralj F6. I nakon toga sledi potez top F8, novi šah. Vidimo da kralj ne može da se vrati više na 7. red. Također polja G6 i E6 su mu oduzeta od pešaka i preostaje mu da odigra potez kralj E5. Ponovo top se vraća na E8, daje novi šah i sada kralj može da ide na polje F6 ili na polje F4. Da vidimo, ukoliko ode na F6, onda je to momentalni mat, a ukoliko odigra na F4, dolazi top na D4 šah, kralj mora na polje G3 i tu je mat. U sljedećem primjeru ćemo vidjeti saradnju dame i topa. Ovo je slika mata koji najčešće nastane u toj saradnji. Kada znate ovu sliku, onda nije teško pronaći način kako matirati ili ako znate šta želite, naći ćete i način kako da to ostvarite. Dakle, kako iz ove pozicije doći do one matne slike. Potezom top E5. Da pogledamo da li crni može da se odbrani. Ako odigra, na primjer, dama F8, sledi top G5 šah. Normalno da ukoliko bi crni odigrao dama G7, to bi bio mat, zato crni igra kralj H7. Top H5, novi šah i kralj mora da dođe na polje G8 kao u onoj prethodnoj slici i nakon toga sledi top H8 mat. Da pogledamo da li je crni možda mogao još nekako da spreči ovaj mat, recimo da je odigrao dama C7. I nakon njega ponovo sledi top G5 šah, kralj H7, top H5 šah, kralj G8 i opet imamo isti mat. I nakon recimo poteza top D7 došli bi do iste situacije, dakle top G5, kralj H7, top H5, kralj G8 i isti mat. Sljedeći matni motiv je ova slika. Skakač oduzima ova dva polja kralju, a top matira kralja. Ovaj mat se inače zove Anastazijin mat. Za ovaj mat je
jako bitno da se skakač nalazi na polju E2. Kako iz ove pozicije doći do Anastazijinog mata? Dakle, kao što smo rekli, jako je važno da se skakač nalazi na polju E2. Zato prvi potez je skakač E2 šah, kralj H1 i sada sledi jedan prelepi potez, dama uzima na H2, beli je prinuđen da uzme damu i nakon toga sledi top H4 mat. Prelepa i efektna kombinacija sa žrtvom dame. Ovo je bila jednostavnija pozicija, ali da pogledamo kako do Anastazijinog mata doći iz malo komplikovanije pozicije. Ispred nas je pozicija iz partije Kamišev-Sokolovski. Odigrana je 1936. u tadašnjem Lenjingradu. Crni prepoznaje motiv Anastazijinog mata i koristi ga. Dakle, prvi potez je uvek skakačem. Skakač E2 šah. Kralj H1 i sada kada je kralj namešten gde treba, preostalo je da se otvori H linija za topove. Kako je to crni izveo? Odigrao je dama uzima skakača. Sledi pešak uzima damu, top H5, šah i nakon što pešak uzme topa sledi top H4 mat. U ovoj poziciji umjesto da uzme damu, beli je imao potez F3. Ali nakon tog poteza sledi skakač G3 šah, kralj G1, skakač uzima topa na F1, pešak uzima na E4, skakač uzima na D2, pešak uzima na G4 i skakač uzima na E4. Dakle, u ovom slučaju nemamo mat, ali crni bi lako dobio ovu završnicu. Sljedeći motiv je takozvani arapski mat u kome učestvuju skakač i top. Ovo je slika koju treba da upamtite. Dakle, skakač kontroliše polje B8 i štiti topa na A7 i to je takozvani arapski mat. Primjer ovog mata ćemo pogledati u čuvenoj partiji prvog svetskog prvaka u šahu Štajnica. Štajnic je povukao spektakularan potez koji je protivnika ostavio bez ikakve šanse. Povukao je potez dama H4. Vidimo motiv top G1, a trenutna pretnja je dama H2 mat. Ukoliko top odigra na G2, sledi još jedno iznenađenje, dama uzima na H2. Top uzima na H2 i sledi top G1, arapski mat. Sljedeći primjer koji treba zapamtiti je ova slika. Ovo se zove Bodenov mat. Naročito je efikasan protiv velike rokade. Ovo je pozicija iz Bodenove partije koju igra u Londonu 1860. godine i povukao je potez D5. Ovim potezom crni najmanje osvaja figuru, međutim, njegov protivnik je omogućio Bodenu da da ovaj spektakularan mat i uzeo je pešaka na D5. Usledilo je dama uzima C3, šah, beli nema izbora nego da uzme damu, nakon čega sledi lovac A3 mat. I sada ću vam postaviti nekoliko pozicija, a vi pokušajte sami da pronađete rešenje. Ovo je prva pozicija, beli je na potezu. Ovo je druga pozicija i beli je na potezu. Ovo je treća pozicija, također je beli na potezu. I ovo je posljednja četvrta pozicija za danas i beli je na potezu. Nadam se da ćete se zabaviti rešavajući ove primere. Ostavite like kako bi ovaj video došao i do drugih ljubitelja šaha.
Do sledećeg viđenja želim vam puno dobrih partija.